Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Amkat nga mga no dati dakas apanggap dyan na siputak ngayon marubayan dito simbahan. Iso ngayon nawagan ka dagos itayan, Narding. Sige. Agtali na edak pa lang dito eh. Kat no bilang taad na madlaw ta. Ikagumaak akam magan no asin man dayjay. Agyaman nak, Narding. May maglakid din. Ne. Aguray ka man, Narding. Dara ka di day taad-day ti kami setam. Anya adara ngay bagbagam, Simon. Day taman eh. Dara mo't day ta, Narding. Sana dara day ta, Simon. Mansalaan day ta. Sige. Agtalinag ka lang dito ya. Agpaliiwak iti aglawlaw. Aguray ka. Aguray ka, Narding. Apay, Simon. Talaga adara day taad. Simon, tiinyawag mo kanyak tinaskan nga si Kaswanta. Di mo ni kaskaso ti mancha iti kawas ko. Sige, dito ka lang. Jak lakit yang bindat. Dara tinaiman siya iti kawas ni Narding. Anya nga ta tinapasanak. Apay nga dadara iti kawas na. Jaske, jak nadlaw da ito'y dara iti kawas ko. Dara tinatiliw ko at tao da ito'y. Agpasimple ak amapan ijay lugan nga inaramat ko. At da extra kamiseta ijay. Nasken nga agsukatak. At da tao ijay. Tipaldok ko. Ijay tinagtaudan ti arimpadak. Surutek. Agan na daklain. Oops! Talaga nga dakabusor. Ijay tinagtaudan dagiti putok. Daytoy mo't. Isulakit iday jay ti awanan bain. Surutak na ta. Apay adi ka pa'y lamaturo. Pampanunod noan niya ti kapintasan nga iwayat tayo nga tang. Tapno mapadisin ni Mr. Wong asa anak ama pagatapan. Amo, Ti kayat ko, maparigat nga umunan ni Mr. Wong. Dahil pagbabawyar na iti kastaunay, ti panang traitor na kanya. sige amo. No disidido kanton, itanya mo na kayat mong aramidan iti dayjay a Mr. Wong. Nakasagana ka mga ipatungpal. Well, bogi. Ketkas itinakon-akon. Kayat ko maparigat dayjay nga agin lalaing. Kayat ko nga iparupakin kwa na. Asaan pa'y anaiyanag timang kalaban kanya dito'y San Bartolome. Ikagumaan nyo asawaran ti aglawlaw. Ang mga no adapay lang dito'y tinaka-engkwentrok itay. Agan na kayo lang. Narding! Simon, husto ka. At dati managdakdakas ngayon marubayan dito'y simbahan. Iso na lang tajak na kamag. Ngam sana bale. Tasaan nga agsardeng dagiti kakadwak. Agsawar da. Tabarang masarakan damat lang dyan nakapinaltog ko itay. Mama, mabalin ka di arumwarak? Ne, nagsapa mo tan iha. Saan ka pa'y anagarmusar Sa anak pa mabisin, mama. Pangaasim ti palubusan na ko, ma. Ala nga rod, aga nagka iha. Agyaman nak, mama. Anya ka to tinapasamak. Apay ang nagdardaras arimwar ni Monica. Nalipatak pa'y kit din adinamag, no sa dino ti papanan na.
di binilin ko amang paliw ka ni Padre Simon Idirabi, boss. Anya kami napasamak. Ay, nakadlaw ti padi. Inawagan na lakit din Hepe Salvador. Iso na panmat ija simbahan Idirabi. Nakapinaltog na pa itibuyot tayo, boss. Apay nga minsan naganat binilin mo. Boss. Di ba't kalaw ni bilin ko kan ka? Naskan makasalitam na imbaga sino man bilinam kadagiti boyot tayo. Iti kasta, sa nagbidot, kat saan tayo may sakma? Talaga kasta tiraramid at boss. Ang mo na duma, ha? Mapasamak matlat. Hoston! Saan ka na palawag, Maximo? Basta kayat ko, siguladwan nyo ti amin tignayo. Jak kayat dagiti boyot tayo pa'y mangisagma kada tayo. Amangan no ijay simbaan ti papanan ni Monica, ma'am. Nalabit akasta ising. Madanagan lakit din ni Monica, gapo iti napasamak ijay simbaan Idirabi eh. Ha? Anya ti napasamak ijay simbaan ising? Di yu pa'y laka di amaw, ma'am Chuna. Sa anak ngagdamag no amukon ising. Apay, anya ti napasamak ijay simbaan? Adda nakapinaltog ni Hepe Salvador ijay simbaan Idirabi eh. Dahil tinangag ko iti damag itay laong. Posible akakadwa yung matlaang dyan nakaengkwentro iti simbaan Idirabi. Kat gaputa saan ko anak mag, no asino man dayjay. Da kayo nga rod ti pagipapasak. Ano kaya't yu pa'y ti agbyag? Ibagayo kanyak noan niya ti pakainaigan ni Don Leon. Kadag iti mapaspasamak a krimen. Kan panagraira ti droga dito San Bartolome. Agpada kayo ang nagwingiwing. Natangkan na talaga ti ulo yung. Lakaman yung nga rod ti pungtot ko! Sana natiliw dagiti pulis jay marubayan dito simbahan, Monica. Anya? Apay apat iti simbaan kat iramraman dagiti managdakdakas. Among matan dagiti managdakdakas. Awan ti pirpirid da. Awan apulos ti pilpilyan da. Isu nga ura ti pagtaangan ti Diyos. Maiturad da nga asakan. Padre Simon. Ni Hepe Salvador, anya ti kunan. Ninarding ti muna nagkidawak iti tulong Idirabi. Kinapudno na, nakapinaltog na pa ijay marubayan dito simbahan. Iso na lang, tanapay ni Narding anang kamag iti dayjay tao. Kastagayam. Amo Monica. Sa bali ti atap kong aramidan ni Narding ita. Apay, Padre. Ididimtang dito'y ni Narding, Idirabi. Nadlaw ko nga dadara, iti kawas na. Anya? Sinitar ko iti nakitak. Ngam binaliwan na ti saritaan. Iso madanaganap. Amangan magar-aramid magtan iti may kaniwas ni Narding. Sikat ti Mayora. Apay asyak ti pagsaludsodam may papan itino anya madanapasama kiti simpaan. Leon, Anya kumang itamo kiti pagpagam. Anya kumati bibiyang ko ijay simpaan. una yun di kasta pa nagsasaom, Leon. Kasla kinunamutan nga awan ti bibiyang mo iti Diyos. Saan nakasta timbagak, Jonah? Di nagpagpungtuten. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko ka. Ulitin, sikat ti Mayora. Rumbeng lang ang mob no anya ti mapaspasama. Kat saan asyak ti pagsalod-sudam. Saanan nga kutkuti da gitoy. Napakarwaksan tinangkabil kadakwada. Ngam awan mutlaang ti serbi da gitoy. Tauray na palalon ti panang parigat ko kadakwada. Saan dalak tangagsaw. Amok akakadwa ni Bugi da gitoy. Isong amokon nuan niya ti aramidak. Ngam siguradwak asaanin na agbyagpay da gitoy.
Kita man lang no niya ti aramidan ni Don Leon. Apaman ama ipatulot ko kan kwa na ti bangkay dagitoy adwa. Ay, marigata na kagkalap iti nadagsan nga ebidensya. Kontra kadag iti maatap nga agar aramid iti may kaniwas dito'y San Bartolome. Nabaknang ken ado ti koneksyon da. Pues, nunasken apat petak tilintag. Tapno madalusan laeng daytoy a lugar. Ket maisubli ti linak ken kapya. Isungarod ti aramida. Sa dino tinagkapuan, Ije simbaan, sir. kasta, kamaudyanan na. Masansanay kamatlayan. Rumbeng lang nga amom, nuan niya ti sa Adam iti daytoy abalay. Ala, panawan ako ditoy. Kitaem nuan niya ti maitulong mo kinising. Tapno adamit sirbim, nga agnanaed ti mansyon. Matong pala, sir. Oray anya ti aramidam, papa. Sa anak nga agsardang. Nalpas ko nga inkari adok talap no anya ti pudno nga aramidam. Kat no anya man ti maitulong ko tapno saan ka ama isagmak. Aramidak. Nga oray pa ingatan katukad na ti bukod ko abiyag. Amo ko sa dino ti pangibal nga kadag iti abangkay. Ipan ko dayto iti may sa kadag iti abandonado apasdag akukwa ni Don Leon. Kalpasan na. Ipamuspusak tulangan nga ipakaamo kadakwada ti may papan kadag iti bangkay. Itapay lang. Amo kon ani Mr. Wong ti pabasulan ni Don Leon. Ket no mapasamak day nga atap ko. Masiguradok at talaga nga da pa kainaigan da kadag iti dakas ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Ket no mapasamak day ta. Inot ton ang maibuksilan ti pudno aburik na. Nangagko na dito imbagam ka ni Monica itay. Apay kasta ka. Di mo't kinid daw ko ka. Sumartid ka. Saan mo abiyangan tararan, Peter? Pangaasim kumamat, Leon. Di mo kumamat ibusan ti pasensyak. Anya ti kayat mo asawan? Ha? Chona? Putbut nga nagkadi. Kayat mo nga iparupa kanya kakabailan na ngay baskag? No jakpat ganti kayat mo may papan iti ampon mo? Ha? Kasta ka di, Chona? Pues, aramidam no kabailam. Sana siya tibot-bot ngem, Chona. Amam mo na. Kabailag aramidan dan yaman abanag no kayat ko. Iso at di naglaingin pagpadasin na siguraduakan ka. Amabay ng kalaan. Ni Mang Jonah day kay adda iti hardin. Itaman pa'y anagtali na udita ni Mang Jonah. Asit gakman. Anya ti aramiden ni Mang Jonah dito'y hardin. Mang Jonah. Ha? Mang Jonah. Agsangsangit kayo. Apay, anya tinapasamak. Awan ising. Ma'am Jonah, saan ka kumangag libak kanya? Nukas ta ti Jermaw, amok anadagsun ti parikot mo. Oh, makita ma'am, kunak tupay ka. Amangan no makatulong ak, ma'am. Anya nga main tinapasamak. Ising, Jackson kabailan. Ti anya, ma'am. Anya ti kayat mo asawan. Ti bakit kita katrato ni Leon ka ni Monica? Ma'am Jonah. Nagsakit, Ising.
Jak pulos ni namnama adumtang ti kastoya pagtang iti biyag mi. Kadalyon kan Monica. Huston, ma'am. Saan ka kuman nga agsangi? Jak lang amin malaptan tirik na. Talaga maladingitan na. Kapo iti mapaspasama kita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabarbaroan numero tayo ito'y umawag kanya. Sino nga tatay ito? Hello! Don John, makan kay di abandonado apas dag di barangay Silmot. Atay di bangkay di dua apuyot mo. Sino ka? Anya bangkay ti boyot ko ngay bagpagang. Hello! Ti Diyos ke. Sino tayo tingawan ng pain? Ijay kano barangay Silmot. Kukwak ti abandonado apastek nga adda ijay barangay Silmot. Nas ka na mapanmikitain kindi po kita'y kya lugar. Nas ka na mamuwak noan niya tinapasak. Apay saan ka matagtagali, Maximo? Boss. Kagulan na ka po panangungat ko ken kakasta ka di. Ne, saan, boss? Saan nga iti kasta? Anya kumaga po akagura ka nga eh. Saan to napasamak ti kasta? Lumbang lag. Laglaki pam. Sak, boss mo. Jak malipatan day ta, boss. Maximo. Anya may singasing mo kasayatan mahalamid. Tapag nakam Padli Simon. No niya magtiplanong, boss. Nakasaganak na tungpal. Kaya't ko paliknaan Padli Simon. Tatangkan ngamin ulo na. Iso kaya't ko ikan pag nakman na. Oray saan ko mangaminin a kinasarita ni mama ni papa. Tapno naliklikan ti saan daan ang kinaawatan niya ya. Monica, amumad nga ipatpatag na ka ni Ma'am Juna. Saan na akayat ti makitkita na atrato ken ka ita ni papam? Namin ano maten a kinasaritak ni mama may papan iti dayta. Imbaga ka saan na ko man apagdanagan. Ay, balasang ko. Kabaalak at timbangan ti sitwasyon ita. Yaya. Jaklatad ikas kaso ti araramidan ni papa. Ala, saanan adait at ipagsaritaan ta balasang ko. Basta ti makunak. Saan mo amabalin alapdan ni mamam iti panangisakit na ken ka? Ngamin ipatpatag na kaunay. Amok day ta, yaya. Sa dino nga ta tinapananda papa. Aday ta ka maneng. Api ngamin aya at timanen ipapanaw ni papam ti pampanunuteng. Baybay amlatan ni papam. Taado ti pakakumikuman day chay. Aba, kasta ti pananggit kitam kanyak Simon. Di mo ka di kaya tikadak ditoy? Marikrik nak narding. At dailim-limod mo kanyak. At dayta ka manen. Anya ka di manen dayta nga ibagbagan? Saan ang mapunas iti isip ko tinadlaw ko ka? Iti day di rabi nga day marubayan dito simbahan. Saan aklakit ding agpindot? Talaga at... Gusto ko man. Awan ti dakas akay papananday di anadlaw mo. Isu asaan mo kuman nga ikan itima di akay papanan. Narding, laglagiban. Uray kasano ti panangilimad mo iti amin. At dalat tamakaam mo iti anyaman ngar aramidan. Ta iti kaanuman. Saan kanto ama kailimad iti Diyos. Amo, naipaknikon dagiti bangkay.
Sigurado ka tinungpal mo timbagagkan ka maramidan. Wen amo. At danito nagtipasdek, dagiti bangkay. Nasayat. Alan, urami mo ti pastay. Matungpal amo. Alag lang ti gasolina nga imata. Kartingam, Bogi. Tapno magapanaw tali ti daytoy a lugar. Nakapasyar ka mo't dito'y mansyon, hepe. Nagronda kami ngamin dito'y lugar yo, Mayora. Tangay asidigmet nento'y mansyon yo. Napanunot ko ti dimagas. Kasta ka di. Wen Mayora. Panggapuak mata namang saludsod kada kayo. No dati sa bali amadmadlaw yo itaglawlaw ti mansyon. Panagkunakot. Awan mo't. Tawan mo't ti bagbaga dagiti tangtangdanan ni Leon nga agbantay dito'y mansyon. Kasta ka di, Mayora? Wan gayam. Ni Don Leon. Pasensya ka, hepe. Awan milyon, ada na panan na. Sa dino? Jack mo, hepe. Jack kung nadamag, tada nga minas-asi kaswak. Kasta ka di? Sige, Mayora. Jack nga roda nagbayag. Patuloy ak meten. Tada pa'y tinaskan nga asikatsun mi kadagiti kakadwa. Sige laang, hepe. Agyaman ak, iti iyo umay. Iwan Mendez to Chief Salvador. Coming over. Iwan Mendez to Chief Salvador. Coming over. Sapsapulan da kan dagiti kakadwam, hepe. Amang ano napatag ti pakasapulan da kan ka. Boss, at maur-ura mapasdak iti barangay Silmot. Kat sigom iti damag. Abandonado apasdak di maur-uram. Kat, alya ko ma, Maximo. No sanak nagbidot. Kukuha ni Don Leon day di apasdak. Anya? Naitadiag pa iso, boss. Anya iti panak ko na, Maximo. Tsaka mo. Ngayon posible nga damanan sana na saya na mapasamak kadag iti masungat nga aldaw. Baka man kanyak, Maximo. At ka di pa kay naigan boyo tayo itinapasamak? At ka di amom dahil pa nakaulam sa nikwa, Don Leon? Awan mo't, boss. Ngayon patsik ada tayo man ang tipagpupudutan ni Don Leon. Gapo itinapasamak. Masiguradok dahi ta. Dua abang kay tinaerwar manipod itinaura mapasdak, hepe. Anya ti ko na ti hepe dagiti bumbero. Saan na pa nga mo no anya tinanipodan ti oram, hepe? Madama pa lang ng imbestigaranda. Kasta ka di. Wen, hepe. Inkari na amang tid adagos iti kopya tayo. Iti anyaman a resulta ti investigasyon. Ngayon sayang kata. Nasayat no kasta. Sige. Agbati kayo pa'y ditoy. Amang ano kasapulan da pa'y titulong. Sige, hepe. Nasirib met ni Don Leon. Ammo na tinararamid na. Sigurado adag iti bangkay anasarakan iti nauram apasdek. Kat iso dagiti tao anabiktimat. Awalan ti sa bali payamang patay ka nagiti tao tayo. No saan ani Mr. Wong. Amo, Talaga karkaritan lang na dyan. sana bali amo. Kukuha tayong tibuyot na ngagtimtimplay ti droga. Sigurado ka din dayta. Wan amo. Kumpirmado. Kinapudno na. Kakuyo kita ni Cesar, ti para timpla ni Mr. Wong iti droga. Kita malay. Noan niya ti maramidan ita dayjay. Kita malay. Noan dapay pagmamaayan ita tinegosyo la. Anyak madamagay, Maximo. Sigo na ti kaod dyan na report, boss. Dua abang kay ti kumpirmado ana irwan iti nauram nga abandonado apasdak ako kwa ni Don Leon. Ha? Kunak mano abandonado dahi chay. Apa yung dadwa tao? Dahil tama ti mang burburi-buri ti panunot ko, boss. Napan kami din nagpaliw ijay. Kahit masigurado nga nagnanad ijay abuyot ni Don Leon. Iso nakakaskas daw nga adda na iraman na nauram ijay, boss.
Anyaman nga ta napasamak. Talaga nga ta na ulam dahil dyan pasdek. Wano may samanan dahil dyan kadag iti palabog, Don Leon. Jak may baga, boss. Ngamnas ka nga agsakana tayo. Sala ka mamin nag iti buyot tayo. Kasalita mida. Bili na mida na imbag, tama nga no anyamanan mapasamak. Barangay Silmot, tinakapasamakan ti uram ko nam. Iha, Wan, mama. Sigon itinangag ko adamag. Sa nikwa ni Papa tinauram nga abandonado apasdak. anya. Amang ano iso dayjay ti inasikaso ni Papa. Nalabit na kasta. Iso siguro asaan pa lang ang nakasubli di ti mansyon ni Papang. Mama. Anya nga ta tinapasamak. Apoy. Ne, Ha? ada si Mang Putalugan. Ada lakit din da Papang. Anya ka di tinapasamak, Leon. Mabalin ka di, Jonah. Nariribok ti isip ko ita. Di nagkumapay lang kasarsarita. Ha? Amom Leon, kasla awanan ti serbikan ka. Kasla sa anak nga asawa iti kastangar aramidam. Apay ka di akasta ti aramidam. Anya ka di talaga ti kayat mo apagparangan. Di na ka din ikabkabilangan nga asawam, Leon. Sumardeng kan, Jonah. Pag nga asip ko... Saan? Ibagam kanyak no apay akasta itantar aramidam. Rumbay ka di pa'y lang tamagan no apay akastitan aramidan ka? Saan ka man niya aginti di amo, Jonah? Amom no apay akastoy ti mapaspasama. Leon, Basol mo amin dagitoy. Sikat ti makagapo. No apay akastoy ti trato kalkaita. Sikamat laing ti nagaramit iti bukod mo, apariko. ti ka di manan maipapan ka ni Monica ti idukit mo. Kadway! Awanin ti sa balibay! Tano saan mo kung mga limad ti amin kanya? Ang mga no mas naawatag pa'y no apay anas kan anagampon ka. Leon, Ngam sinulong ti amin, Chula! Saan mo nga imbinglay kanyak tinaramid mo? Iso nga ano sa mga rod itatikas to'y at tratokin ka. Ket no saan kan ang makaanos? Silulukat ti ridaw ti mansyon. Pumanaw ka! Ket ikuyog mo, tiyampon mo! Kanya nga talumpay nga lamitan. Kasaro mapadisik dalang ko, Don Leon. Tapno masulok San Bartolome. Podno jakon sop-soplayan loga, Don Leon. Kamkaduan lata kadagiti kliyente na. Tisa nagkatang kanyak. Kapuulayan da kano itad kadakwada, Don Leon. Talaga kabuteng da, Don Leon, dito'y San Bartolome. Yam sana kagpatiw kan kwa na. Alami na kamin kabalak. Tapno mapadisik da ijay, Don Leon. Ket sakton mabigmig kingpin ito sa... Kanya na madamag, Maximo. Nakasalitam ka din, buyo tayo. Wan, boss. Kat mapukpok ako dyan para timpla tayo iti droga. Aniya, kasano na pasamak na ita? Awan ti makamo, boss. Ultimo dagiti kakadwada. Sanda nga mo no sa dino tinapanan na. Sinapulyo ko, ma! Inaramid ming, boss. Ngam di mi nasarakan. Di mi pa yun makontak ti cellphone na. Kasano nga lodan? Sabay sulayang talkak may papan panagtimpla dologa. Ikagumaan mi lata na sa pulan, boss. Di ka danag. Lubag lain, kasapulan tayo da ijay tao. Iso bilokan nyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman iti panangis sakit mo kanyak, mama. Nga magingkat mabalin. Diyak kayat asyak ti agbalin arason iti saan nga pag kinaawatan ka ni Papa. Iha. Amok amariribukan ka. Gapo iti mapaspasamak ita, mama. Isa ano kayat mo?
Kuyogan ka amapan iti ayan ni Padre Simon. Ha? Amok adakkel ti maitulong kan ka ni Padre Simon, Mama. Oh, sige, iha. Kaya't ko day taasing-asing mo. Sige, Mama. Kuyogan kayo. Agpaiso ka di ako kuha ni Don Leon, tinapura mapasdag. Darding. Kasta ti rumrumwar iti investigasyon, Simon. No kasta nga ron. Tao na ka di dagiti nauram. Jak pa'y nakasarita ni Don Leon. Madama pa lang ti investigasyon. Kasta ka di. Dahil tati agpaiso. Una yan. Nakarkaro man ang dagiti paspasama kita. Kaslawan mo ten panaggibos dagiti saan anasayat apagteng dito'y San Bartolome. Sana bali, Simon. Ne. Tilugan ni Mayora tinagsardang iti batog ti simbahan. Huwag agpaiso. Tinasayan. Baliwan tanto lang ti agsarita, Simon. Adalan ti asikaso. Kanyat madamagkan, Maximo. Nabiliban, boss. Yan talaga, di pala nasarakan di puyot tayo. Yan saan mi na makontak ti cellphone na? Oh, Polieta! Sa nila na para na? Anyat na pasama kan kuala? Boss, Tsak makusto aday toy, Maximo. saan kami nagsardang, boss? Aramidan mi at yamin, tapno maamuan mi. Kanya tinapasama kiti puyot tayo. Sige! Talasin nyo lang, ha? Talaga tsak makustuhan mapaspasama. Ang mga ano at dakit di pa kayo naigan doon yun dahil to'y pagtang. Ikakumani nga po tayo, boss. Saan kami nagsardang? Nasaya no kasta. Ala, ang tignay kayon! Noni chola ti gagaram. Awan ita diti mansyon ti asawa. Si Katigagarak, Don Leon. Anya ti may paiko ken kaya hepe. Kaya't ko akumpirmaan kan ka. No talaga si kati akin kuko ay tinauram nga abandonado apasdek. Ijay barangay Silmot. Ay, saan kong iliban? Pampanunutin nga ron. No asino ti responsable ti napasama. Tasigon iti report. Kat naigagara ka no ti oram. Don Leon. Si Kahepe. Awan ka di pa'y laing ti impormasyon ana doktalam may papanitikin na sa asino ti responsable ti napasama. Wendo talaga nga awan manen ti maramidam. Tapno masulbar na dyan napasama. Di ka danag, Don Leon. Ikagumak nga ramidan ti amin akabaalak. Tapno masulbar day jay anapasama. Ngem kayat ko lang asaludsudan kan kadaytoy. Sigurado ka kading awan ti pakainaigam, iti pan nakairaman dagiti taom, iti nauram apasda. Oh, apay naklaat ka, Don Leon? Saan nga agnanayon ti palimed, Don Leon? Dumteng latati ka nito, amadoktalan no anya ti agpaiso. Kataganat ka, amangan no addanto pa'y nakarkaro apakak na atam. Gapo iti di mo namnamaan, akinapudno. At damit punto ni Don Leon itikas dyan na ibagana, Mayora Chona. No naibagam kan kuha na tinapasama kan ka iti. Nalabit asana nagbanag itikas to iti amin. Padre, Ang aman niya nga rod, napasama kan ti amin, Mayora. At dalitan. No makaanos kay kar aramidan na ita, aganos ka. Tamo, dumtang tumat lang ti kanito amapunas ti gura na. Gapoy tikas jay napasama. sapay na ko mga rod, Padre. Padre, si kala ang tinangibagaak iti amin. Sapay na ko ma, taagtali na adpay laeng apalimod ti amin. Saan na nasken akid dawam kanyak day Mayora? Tawatak. Angam kid dawak nga agbalin ka kumamat anatip ka.
Tamangan no at dapay dumtang apagtang itibiyagyo apakaklatan. Isong agtalingad ka kumana tibkar. Kat sapay la kuma, tagbalin kan tumat aman nakawat no bilang laang. Jak magustuhan dagitin sawang ni Jefe Salvador. Kasladam mo na kadagiti mapaspasamang pogi. Nonya ti kayat yung aramidak. Ibagayo lang, amo. Ay, Nakasagana ka mang ipatungpal. Itanya man na kayat yung mapasama. Ikari kasan kayo ang mapaay. no ita, agpaliiw tayo pa'y. Kaya't ko asigurado ti amin. Tamang anoan yan tukit di ti mapasamang. Amo, Saan tangag darasudos, Bogi? Jak kayat nga dan turumso aparikot tayo. Iso nga agpaliiw tayo pa'y. Naimpagtamong ter aramidan, Monica. Diya kayat abaybayan ni Mama, Padre Simon. Gusto day tangar aramidan. Laglagi pa yung anapalalo ti panangipatagnakan ka. Pati may sa nga ina. Di nan tumabalin abaybayan ti anak na. Padre Simon, Anya dita, Monica? aawan, Padre. Mabiit lang, Padre. Mapanak ijaayan ni Mama. Amangan nga no kayat nanti agawid. Sige lang, Monica. Madlaw nga adda kayat nga ibaga ni Monica. Lalapit na may papanit ti kinatao na. Ti sana nga mo. Mabayagan nga mo tipod no. Ngam saan ko mabalin nga ipadlaw ka ni Monica. Nga mo kunti amin. Nagkariak ka ni Mayor Rachona. Ajak ibagbaga iti uray asinuman ti impudno na kanya. Hanya nga tal damag. Sabay la kumama sa lakaran da Maximo jay palatim plamid loga. Dakal po kaw glopok no sandan makita da jay boyot me. Ni Don Leon. Anyaman nga ta ni bagada ito'y tao. Hello, Don Leon. Anya da mo may papanitipan na kapapatay ng kitin tao. Ha? Pagsasalutsutan ka, anya da mo may papanitin na pasama. Hawa na mo ipagbakam, Don Leon. Sigurado ka? Sika lang tinaturan na magkalkalaban kanya. Yamin, traidor ka. Nalaing kag sa kasta, Don Leon. Si kag dadatat laidol. Amok nga da dagiti nalima din wayat mo adang kontla kanyak. Ulay di agsosyo tapay lang ni Kosyo. Iti kasta tinurkisaw. Amok latan niya tapakay na ikamitipan na kapapatay dagiti tao. Ha? Pinoted na salitaan. Hawa na mo kay bagbaga na tao na papatay. Ngamlas ka nagbalin kami na libta ka na Maximo. Taligatan. Ang mga ano niya iwayat Don Leon. Mariripo ka na. E di nagsarita kami kini Jefe. Nabagas dagitin sawag na. Kinapudno na. Kat atapak nga maghan. No adda mo ni Jefe ti pan nakapapatay dagiti tao tayo. Ngam ito inawagak ni Mr. Wong. Kasla damat laeng ang muna. amo. Panagrik na. Kat pagay ay ayaman dagdagiti awanan pain. Amo, amangan no panawanan. Tapnog tignay tayon. Total, plano yung matlang alikidarin ni Mr. Wong. Saan tayon nga itantan? Bugi. Yun may isa. Saan na rumba nga pagdanagan nyo pa ni Monica? Ngami. Saan nyo matgaya mapudpudno nga anak? Ay. Ala. Tapanunute ka na ipag. Noan niya ti kasayatan na maaramin. Bastag sagana ka lain. Tapno maipatungpal mo iti husto ti kayat ko ang mapasamak.
Si katimatungpal, amo. Uwan gaya. Adda ni laboratorio tayo. Tisigo da tao ni Mr. Wong. Ngagtimtimplay ti droga. Agpay supo ki. Wan, amo. Lukas ta nga ron. Sigurado nga agsuwekan ti negosyo ni Mr. Wong. Saanan at di kalidad ti produkto da droga no awanin ken kwa na ti sigo da taon na. Kaya't kapoy ti dayta. Mapukaw taon dagiti kliyente na. Iso asigurado at dagiti sigo da baluarte ni Mr. Wong. Kat maala tayon ton karamanen ijay syudad. Talaga min na masarakan pa itibuyot tayo, boss. Olieta! Kasano pa ita ni Kosok? Asino pa agtimpla droga? Boss, Hamumat at loga kang lunan pangalalaan tayo dakkel katan. salamat nga sa tibuyot tayo ang makamong agtimplay ti droga, boss. Pudno dayta. Ngam class A timplahan day buyot tayo. Sana maala dagiti daddo masikleto pa nagtimpla na. Sikulado mo mabakalidad loga isupply tayo kadagiti kliyente no sa balinton laman na. Iso saan tayo latag saldang Maximo. Sapulin nyo dayjay. Amuan nyo no anya napasamakan kwa na. Matumpal, boss. Saan kayo agsaltan? Kaya't kumamuan no anya talaga napasamak dayjay buyot tayo. Anya tinapaliiw mo dito'y mansyon. Bayat tikawan mi kan ni Monica. Kanayon nga agsarita da serlyon kun bugi, ma'am. Ha, dayta ti agpaiso. Kun imay dito'y ni Hepe. Nagsarita da kin ni Dunlyong. Ne, anya nga ta nagsaritaan da. Dayta laeng ti saan ko ama ibaga, ma'am. Yakmet ngamin na ikan itigundaway na imasidag kadakwada. Oh, good. Kumusta mo ti pan nakisarita yo kin ni Padre Simon, ma'am? Naksayan ka da iti dagan senyaw. Mariknak anak sayan, ising. Iso dakkel ti panagyaman ko ken ni Padre Simon. Ma'am, naimbaglakit din taada ni Padre akanayon a pagkamangak. Nukas di akas lasaan kun akabailan ti ibakbaklay ko aparikot. Naimbag, taada akanayon amang bagbaga kanyak. Di ba't lang umahawakan, Maximo? Masikulala kung talaga. Pagkakaratan palikot dumdumtang kanyak. Agam salak mapukawan ang mama. Amo kadalata malamidak. Tapno siya klatag baligi kadagiti amin. Ni Maximo. Sabay lang ko man napintas damag na ito. Hello, Maximo? Boss! Ganda na alaming impormasyon may papang itibuyot tayo. Anya napasama kan kuana? Awan ka kasi napasama kang kuha na, boss. Nasayat nga no kasta. Ayan ang aludan. Ibagam kumakan kuana nas ka nagtimpla manan i-deliver tayo dloga. Kaya kung mabaling na ibilin kang kuha na dahil, boss. Ngamin, at dahitan itiikot na doon yun dahil at tao tayo. Anya? Maximo! Anya ka din dahil tayo bakbakam? Dahil ta kinakalat din nga impormasyon, boss. Kimat pa nga iti grupo ni Don Leon, di para timpla tayo iti droga. Imposible! Kaslasan ko pa dyan dahil ta, Maximo! Boss, Naskan kong pilmalat dahil ta. Saklakit yung manugot iti kasta na buwak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabalin ko ti agdamag ken ni Happy Salvador, mama. Saanan, iha? Diyak kaya't amakibiyang kay ti daytoy abanag. Mama, Amang ano nakarkaron a pagpupudutan na kanipapam no aramidam ti kasta. Amumat adi na kaya't amakibiyang ka no maipapanan ka dagita abanag. Siyaklatan ti makam mo. Siyaktulatan ti makisarita ken ni Hepe Salvador. Patam cellphone mo, Don Leon. Ayop ka talaga. Song pata mo ra. hello, Mr. Wong. Anya ba nanti masapal mo? Ayop ka, Don Leon. Amo kadang glopong palatimplak loga. Ayop ka talaga.
Sinulot mo tao! Amangan mat ngamin. No di mo amo atarak na dagiti tao, Mr. Wong. Isungin makahan kanyak ti tao. Di ko namkit di. Impakat mo man ang kinatusom. Sige, Mr. Wong. Agtutut ka lang ta. Ipapas mo ti pungtut mo. Tapno maataki kang. Akalwat ka, Don Leon. Jak palapsan dahil tayo nalamid mo. Hayop ka! Saan mabali dahil to'y? Nas kadaktik nayak. Alamidak amok lumbang. Tapno malikson dahil tao tuso. Gusto mo't ngamin ni Ma'am Chona, Monica. Baybay am nga ison ti makaam mo iti amin. Ngam saan ko ang mabalin abaybay ang latan ni Mama, Yaya? Kaya't ko atulungan. Monica, Ang mga noan niya ti mapasamag ka ni Mama. No isulatan ti agtignay. Amo mat akanayon aparupaan ita ni Papa. ay, wan nga ron. Nadlaw kumot dayta. Maasyanak mat kin ni Ma'am Chona. Nung awan ti maaramit ko, balasang ko. Ngamin, narigat atub nga ron ni Papam. Yaya, Katday tati kabut-buteng. Gaputa kabailan nga aramiden ni Don Leon ti anyaman akayat na. No iso ti makapunto. Cek ko na, boss. Pagsakana ang tao tayo. Lautan tayo, Don Leon. Anya, angan, boss. Ang mga lumaatiw tayo, no aramidan tayo dahita. Apay ko mamahatiw tayo. Saan tayo itulong nga atiwan na tayo? Saan mabalin? Boss, nurautan tayo ni Don Leon. Saan lang nga dagiti buyot na ti makainkwentro tayo? Sigurado nga agresponde dagiti polis. Maksimo. Iso pa nagkunakit sana basta-basta isayangkat tayo dahita, boss. Manguray tayo itinapinta sa gundaway. No manugot kayo boss. Wala. Umanukotak. Ngam kayat ko aging guide ton maramdama. Ada may sing-asing mo mabalin tayo isayangkat. Tapno maksayan sulon ko. Sige, boss. Aramidak tayo. Nalaos ti pungtot ni Mr. Wong Pogi. Sigurado ngamin, adakkel ti pukaw ti grupo na. Gapoy ti kaadan iti grupo tayo, ti para timpla na iti droga. Amo. Ngam kayat ko nga amwem. No adda ti traidor kadagiti buyot tayo. Apayan ako nam ti kasta, amo. Takasan no kumaamaamuan ni Mr. Wong. Nga adda ti grupo tayo ti sigod at tao na. No awan tinangidaron kenkwana. Unyag paiso, amo. Iso nga amwem no asino ti kontakta. No asino ti nakaamuan da Mr. Wong nga addan ka na tayo ti sigod at tao ta. Ikagumaa ka mo. Apaman amamwam. Likita remote. Nadnadlawa kas ladda kayat mo nga ibaga kanyak narding. Anya ka di dayta? Saan ka ngagbayin kanyak narding? Arig lang kat agkabsat ta. Amok dayta. Ita. Anya ti kayat mong ibaga? Nagunagmatan dayta asinahay mo. Kayat ko lang amin relax tirik na. Adda ka di mang burburibor kan ka? Wano, kayat mo ka din nga ibaga kanyak? No apay nga iti naminsan. Ket adda nakitak ana iman siya adara iti kawas mo. Ha? Anya tipod no napasamak narding. Simon, pangaasim ko ma. Sana na day tati pagsaritaan ta. Among narding. Madlaw nga dahil limlimad mo kanyak. Gusto ko man. Pangaasim, Simon. Naimbagta naranaan ka dito'y presinto, Hepe Salvador. Kinapudno na, Mayora. Sangsangpat kumutlaeng. Nagapuak amin iti ayan ni Simon. Kasta ka di. Di ako nagpalpalikaw pa'y. Naamwa ka na pan kay mansyon. Anya tinagsaritaan nyo kanilyon. May papan iti abandonado apasdag. Ana ipanagan kan kwa na, Mayora. Diyay na uram.
Ha? Nakaskas daw ngamin. Abandonado day jay apasdek. Ngam adadwa ana iraman a tao ana uram ijay. Kaya't ko amaamuan no asino dagi jay. Ngam saan ka no ngam amon ni Don Leon? Kastagayam. Diretsahan kayon, Mayora. Adakan ka, no kaya't nakatulungan, wano saan. Anya ti kayat mo asawan, hepe. Adan dagiti sa gabasit nga ebidensya, ama inaig kini Don Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, hepe. Sika ti ina ti ili, Mayora Chona. No kaya't mo atulungan ni Don Leon, makitinulong ka kumamat kanya. Ha? Malaksid langan, no adamot lang. Subardeng kan, hepe. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaw. Mayora, Nalipatam samatan no asino ak. Iso atanangam kumamat ti tabas ti dila. Sumagmamanulang dagiti buyot ni Don Leon nga da iti day japas dek boss. No kasta nga lod, acting na kayon Maximo. Kaya't ko ipalik na kini Don Leon sa harak mabutang kan kuara. Matungpal boss. Aganat kayo like. Aging kat mabalin. Kaya't ko nadalo si sayang katyo. Oray awan pagilasinan ada kami timang paksyat kadagiti buyot ni Don Leon. Sigurado matla nga da tayo ti pagatapan da, boss. Amok na ita. Yung kasayatan matla nga wanadag sa ebidensya. Tapno awan pamanagnek nga daan mo tayo napasama. Aging gaita. Saan pa'y lamapunas iti isip ko tinaibaga kanyak ni Hepe Salvador. Oh, sa balit at parparik na kanyak. Panagkunak adan amo ni Hepe may papan iti aramid ni Leon. Kasano itan? Ibagak na takin ni Leon tinaamuak. Sigurado ang makaungat mananday jay no bilang laang. Ngam no ilimod kumatkan kwa na. Siyak tulakit di tidakas. Siyak ti maipit iti sitwasyon. Oh, anya nga tatirumbag nga aramidak. Asino da ito'y? Numero la ang dagparparang iti cellphone ko. Oh. Hello? Hello, Mayora Locante. Ha? Mr. Wong? Sakalod. Pasensya ka no kabalbalon o Miloy, nalamat ko imawakan ka. Kaya ko lang pakamukan ka. Asato at maliki kinatuso asawam, Don Leon. No anyaman ti susik yu kanilyon. Awan ti bibiyang ko. Oh. Anya ti kaya tasawan ti kasjay nga imbaka ni Mr. Wong. Madanaga na.Aka ba? Itan! Sigurado na sana makapalis ang punos na dito at dagitapas na. Tina! Da kayo! Mangligaw kayo! Ang mga nota makalipas! Sige ka ba? Tira! Tigra na dang imat ko. Ito itinaitabas na. Sige! Saan tayo magsardang? Aging gati tayo mapaksya. Amin na kita! Yaya Ising, madlaw nga aburido ni Papa. Kaslada ti dakas sa mapaspasamak. Wan nga raw, Monica. Anya nga tati mapaspasamak kan ko, ana. Jakmut ang mo. Ngam saan mulatan nga ikaskaso. Amangan no maibaw impay kan kati anyaman apungtot na. Ha? Basta dito'y kalaang balasang ko. Saan ka suminsi na kanya? Ha? Dajay, rumor samat ni Papa, Yaya. Bay amlatan. Amangan no at na patag apapanan na. Masigurado ka ni Mr. Wong ti akin na kami ti amin. So madlati atap ko, amo. Jay awanan pain. Nagturiten. Pinaraot na din ti may sa abutega tayo. Sana bali amo.
Tawan, ti maala dayjay. Dagiti lang sa magmamano abuyot tayo, ti dayjay. Ure pa kasta. Jak magustuhan tinapasamak. Amo, Iso nga galuwad dayjay ang Mr. Wang. Inibos lang ti pasensya. Iso arom banglaeng agtignayak metren. Iso mapantay ti ayang dagiti talkak abuyot ta. Tabilinag ida. Inam tinaidasay at tao ni Don Leon iti panangraot mi ti bodega na boss. Sayang, tawan ti pakairanuda na nasarakan mi jay. Saan bale? Tinapateg. Nagbaligi kayo. Boss, Sigurado nga walay kaskasano. Makiipay dahil jay ngay nalamid yo iti halimutan ka ni Don Leon. sana ron bangag sigurado tayo boss. Amamo tayo ni Don Leon. Isutima ko na aking pin dito sa San Bartolome. Saan ko kabuteng dahil jay Don Leon? Ama muna, Maximo. Boss. Ha? Ni Don Leon umawawak. Mabit lang tasong patak, Maximo. Hello, Don Leon. Nakawag ka, Mat. No talaga naturin ka. At sarang ka. Aniya? Una yan. Matlaw makapungpungtot ka una, Don Leon. Abay kasta jal mo ita. Di ka nagintindihan mo, Mr. Wong. Amok asika din ang iparaot ni Dimay sa kadagiti puteka. Ala katin dahil tayo bakbakam, Don Leon. Di ka kumagpabasulatan ng luna awamot proebam. Saan ko nakasapulan ti Proeba, Mr. Wong? Aga mamuta. At sagana ka. Sika din ang irugi di amin. Siyak nga ron, di mag-ibas. Boss, anya tinapasamak? Pinutad na salitan me. Matlaw na palalo pungtot, Don Leon, Maximo. Di nalakit di magustuhan tinapasamak iti bodega na boss. Talaka. Ganas ka na gana tayo, Mat. Lalikatan, ang mga ano niya lamidan, Don Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga oras arimuar ni Leon. Itay pay, ma'am. Madamati pa nagsarsarita mi kin ni Monica itay rimuar da kin ni Bugi. Kasta ka di. Oh. Ma'am Jonah, adda ka di parikot mo. Nabanugak lang iti trabaho iti munisipyo, ising. Sigurado ka, ma'am? Wan, di naklatan ni kaskaso. Sige, inakpay agin na iti silad mi ka ni Leon. Sige, ma'am. Umay kunto ibaga no sumangpet da Sir Leon. Sige, ising. Marikrik nak nga adda ti saan anasaya at amapaspasamak. Saan la akayat nga ibaga kanyak ni Ma'am Chuna. Ay, sapay la kuma. Tanuan niya man timang burburibur kenkwana. Ket masulbar metlaad ako. Sana basta pamutbuteng laing ti aramidan tayo. Di kayat ko. Kadaytay talaga nga agdarag ni Mr. Wong. matongpal, amo. Di kagdanan. Siya kon ti makam mo. Ipakita tayo kini Mr. Wong. Nuan niya ti kapailan tayo nga aramidan. Siya kon di mang bilin kada kiti buyot tayo nga dito, amo. Amudan ton, ti aramidan da. Nasaya at pogi. Pagtignayam idan, itamat laing. Matongpal, amo. Kasaritak iday, tamat laing. Ibagat, noan niya ti kayat yu, mapasama. Ala nga roden, Bogi. Kaya't kung agtignay kayo iti kabitan na panawan. Saan ka mapukawan itinamnaman natin? Pada sa makasarita man ni Mayora Chona, amangan mo iti sumaruno, ket mapanugot mo ni Mayora, no talaga nga dam mo na.
Sa nabalin, Simon. Basta aramidag, noan niya tirumbang nga aramidag. Narding, Saan ko nga itulok? Ngag na nayon latan apaglulukwan da tilintag. Naskan ama isardengan ti amin a kinadakas nga aramidan da. pagrebang nga aramidan no niya tirumbang Narding. May salang ti kanayon ko nga ipalagip kan ka. Saan ka kuma alumabas iti ugad? Anya ti kahit mo asawan. Saan mo apetpetan tilintag, Narding? Laglagi pa mamay sa kaapan nakabagi tilintag. Kat si katirumbang nga agbalin anasaya at nga ehemplo. Yak mamati nga awan ti parikot ni Mama Monica. Dinala kayat nga aklunen. Ngem amok nga adda ti mang burburibur ken kuana. Ayan ka din ni Mama, Yaya Ising. Adda ijay sileddakin ni Papam. Kunana apa ka amuak latan no sumangpet ni Papam. Kasta ka di, Yaya. Wen balasang kaw. Siyak ti makisarita ka ni Mama. Bareng no ibagana kanyak no anya ti mapaspasama. Alaman nga raw balasang kaw. Talaga nga asaan ko ang magustuhan tinakitak ajar ni Mamam. Madanaga na. Sige, Yaya. Siya kon ti makaw. Saan tayo nga amo? Nawan niya ti plano da Don Leon. Isosapay lang ko ma, tagsagana kayo amin. Amo tayo amin no niya ti kabalan nga ramidan ni Don Leon. Isosapay lang ko ma, tagbalin tayo analibtag. Tapos at nang route ka na tayo. Magwaras kayo. Nagtingnay kayo. Delikado na tayo. Ang mga no niya ti mapasana. Jack, itulog ka may sagmakak dito eh. Basto gayam ti imbaga ni Yaya Ising, Mama. Nagatkadlaw nga adda parikot mo. Iha. Anya nga min dayta, Mama? Ape adi mo kayat nga ibaga. Itihin na minsan, Iha. Nagbalin ka anasingad ka ni Mr. Wong. Saan ka di? Ha? Anya klase ti tao ni Mr. Wong? Kinapudno na, Mama. Saan ka nagbalin anasingad kan kwa na. No adaman nagitigun daway ang nagsarsarita kami itinapalabas. Daytan, katgapula ang ititulong ang maipaay na kadagiti taga San Bartolome. Ha? Saan laang nga ititulong? Kaya't ko nga minadoktalan no anya pa iti negosyo ang nagsosyo anda ka ni Papa. Malaksid iti restaurant ana uram. Anya? Day tatiag paiso, Mama. Nadlaw ko idin, nga dati sa baling araramidan ni Papa. Iso ti kayat ko adoktalan. Tano bilang agpaiso ti atap ko. Matulong agpay ti amak, amang lintag iti bigdot nga araramidan na. Iha. Kat panakunak. Saan mat siguro adakas ti araramidag? Gaputa kayat ko laang mat nga ispalan ni Papa. Iti agdadata, abaso. Dito nakatayo ako ni Kibuday. Ngam amo ka sa anak kailangan na talagad dito eh. Mas ka na makatayo ka. Alam mo susunod ka niya. Day kaya na. Punteriya ka pa. Tapon ka. Di tati pagturuan ka. Ba't nasigurado? Kanya nga tanday dyan, Timlong. Diyos ka. Delikado talagaan. Mas ka na makalibas at dito. Garting nga Mendez, pagsaganaan mo dagiti kakadwa. Nasken ama kapantayo itamat lang iti lugar anayawag kada tayo. Ariglado, hepe. Nasken ama amuan tayo. No anya ti mapaspasamak ijay. Kasi mat dagiti agindag ijay. No mayramraman dakit din iti no anyaman aranget ang mapaspasamak ijay. Wen nga rod, hepe. Alan, agtignay kan Mendez. Move! Matungpal, hepe. Panagkunak. Buyot da Don Leon kan Mr. Wong. Dagiti agririno pa kijay. Talaga ako maro ti riri dagiti dua ama atap at drug lord.
Anong palen? Nasayat no kasta. Talagaan nam na magagbaligi kayo. Iti pinaaramid ko. Nasiglat dagiti buyot tayo, amo. Anya kumangay, ti kabailan dagiti buyot ni Mr. Wong. Kitaig malaeng. Nuan niya ti aramidan ita ni Mr. Wong. Kitaig malaeng. Nuan niya ti mariklana. Amo, No saan pa'y laing agsaldeng ni Mr. Wong. Biyagnan ti agpagkat. Iti sumaruno nga adang nga iwayat tayo. Men, search the area. Move! Aganat kayo lang. Ang mga no adda pa'y kiti kabusor iti asidag. Naladaw kami na si Mangpet. Saan min anaabutan ti rinupag. Sayang. Ngam sana bali. Patsak nga iti kastoy anapasamak. Adda pa'y dagiti sumaruno apagteng. Asigurado apakakalapan min itinadagsan nga ebidensya. Anya madamag, Maximo? Boss! Nagtignayin na doon yan! Alaya. Katanya inalamid da. Anya na pasamak. Rinaut na ti bodega, boss! At nadagit ipuyot tayo na papatay. Kat pinabatak na ba ti bodega tayo? Anya. Oh, apay talangin niya, wag mo kanyak dahil ta, Maximo. Pasensya kayo, boss. Sinigurado pa namin no sino ti responsibility na pasama. Iso ito lang na iyawan ko kan ka, boss. Oh, Maximo, saan ka pakpakita kanyak? Aging ka di mo mapatay, Don Leon. Boss! Langag mo yung pakak. Patayan, Don Leon. Iramraman na ko ni Mr. Wong iti susikyo niyon. Jay awanan pa inya inchi. Kunablan na sino. Agasem, tinawagan na kapay kaya. Panagkuna kat dimtengan ti panawan. Adya kon mairusok dagiti mapaspasama. Anya ti kahit mo asawan? Saan ko na mabalin akalubantay dagiti Saan ka nagbalin ama Abjona? Saan asyak ti kalapanan? Nalipatam ka di. Asyak ti makagapa. No apay adim moras ti panabiyagta. Siya ti makagapo. No apay asaan ta nagrigat. Kat kang ronani ti amin. Siya ti makagapo. No apay amanipod ti mapug ka iti politika. Kat saan kapayapulos anaabak. Nga uray iti na minsan kumalain. Leon, Isuwa di na kalabanan. Tano makalipat ha? Uray no asawa ka. Amangan no patayin ka. Manipod dito yayan ko. Nalawag ang makitak aso magmamanulang kag bambantay iti mansyon dagiti rugante. Nas ka na may patungpal ko na dagos ti bilin ni boss. Tanusan, sigurado asal itin na. Rendak-dakkel ti parekot mi arumswa. Gapo ka ni Don Leon. Isonas ka na mapatay ko itamat lang ni Don Leon. Tilar gabista nga imat ko. Kasapulat, tap na mapaliiw ko na imbag ti panagtignay dagiti agbambantay. Kantap na makitak ni Don Leon. Talaga sumagmamano lang ti agbambantay. Kat masigurado nga dadita ni Don Leon. Gapo, tadi... Ha? Dayjayan da Don Leon kan pugi. Rimuarda iti tirasa. Ti telescopic rifle nga imat ko. Iso ti aramatat. Tapos sigurado ang mapatay ko ni Don Leon. Kat awanan ti parikot ni kaniamo. Mas kan nagbaligyak iti da ito yung aramidak. Mas kan ang mapatay ko ni Don Leon. Puntirya ka na yung bag. Ha? Mobil dagiti pulis niya nagsardang iti batog ti gate ti mansyon. Sumre kanda Don Leon iti mansyon. Mas kan ang mapatay ko. Diyak na puntahan. Naalarman dagiti bambantay. Oops! Palpauto ka na ko na. Mas kan ang makapanong ito. Amangan mo mati
matiliw dapay. San arong ba nga matiliw dak? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, agtalinawid ka lang yan, dito yung nagdimansyon. Da kami hinti makamo. Ikagumanyo akong magan, no asino man tayo nagpaltugbogi. Aramidan mi day ka, amo. Naskan na makambag tayo tayo. Darasin nyo! Wen, amo. Nagtureten, no asino man tayo ang nagpanggap iti biyag ko. Ha! Agalwat tayo. Tadyak biyagan no makambag tapong. Unay. Nasiputang itay. Nga da mobil ti pulis ang nagsardang iti batog ti mansyon. Iswasim rekakon. Isumatan ti panakangagmi iti putong. Nay, asino nga tayo tintay? Ang mga no ni Happy na dyan. Hindi makamong agsawar, Hepe Salvador. Saan ka kumana makibiyan? Saan ka nga ginlalaing, Bugi? Di naklapdan ang mga ramid iti trabaho. Ah, Ang mga no kayat mo asikat ti arestare. makamo ka man lang, Hepe. Da kayo, agwaras kayo. Kartingan nyo. Sumurot kanyak ti daduma. Dito tayo. Darasan nyo. Amok no anya ti panggap da. Taapay asaan da kayat amakibiyangat. Ngam saan amabalin. Ay, agting na Hermet. Barang no sakti makasapol iti asinuman ang nagpaltog. Dito'y kalaang muni ka. Saan tarum rumor dito? Ang mga nuad apay laang di tarubayan jay nagpaputog. Yaya, kayat ko amamwan, noan niya ti mapaspasamak. Muni ka, dumgag ka kanyak. Ang mga nuan niya ti mapasamak no rumor ka. Ang mga numakaungot manankan ka ni papam. Yaya, isi. Iso dito italaang. Ang mga nunapagad pa'y laang ti aglaw-law. Jaske, mayaw awanak samatan. Jak samatan masurutan ti dalan na mapan iti nang ibatsak iti inaramat ko ano ka na. Ayaw sana mabalin na ito eh. Sigurado nga minasap-sapulan dakdag iti buyot nito dyan. Kastamot pendag iti pulis. Kaputa da itay ti mobil adimteng iti mansyon nito dyan. Mas ka na makalimasak. Agbating na kalagan dita, baksi mo. Jaske, timak ni Hepe Salvador. Di kag tignay ti dakas. Si papaturungan kan katipaltog ko. Anya ti rami dakitan. Kasano da ito yan. Ibatamlangan ti igap mo. May sagmak ka lang, nulumapang ka. Hepe, paglibasan na klangan. Ikarek, dahil lagong ko na timawat mo nung baybayan na ngaglibas. Sanak arupat kwarto. Ala, ibatam tapaltog mo. Mukas tangarog, asan ka amaala itinasayat asaritaan. Tayteng. Timang ka, anay ko. Natangkan tumat nga ng tiulang. Ala, sumurot ka kanya ka. Nas ka na may panaw ka dito eh. Sakbay ang makita datadag iti buyot ni Don Leon. Sana ka nagdito. Talaga dito'y tinagtaudan tinangnag tayo po to. Ipasin mo dagdag ito'y dara nagtadtad dito. Darasan nyo ba kadwa? Agsawar tayo lata. Barang na masarakan tayo madlaeng no asino tinapaltugan. Ala! Agtignay tayo! Akitam ti mapaspasamak niyo. Saanan asinsinan da ito'y aparikot. Mabalin ka din. Sumarteng ka, Chona. Kaya't mo ka di man ti makaraman, ha? Leon, Talaga ka di akarkaritan na, Chona.
Di ka kadipay la nagnakam, iti panangkabil ko ka. Kaya't mo ka di tabugbukin ka lahinan, ha? Makamu kanuan niya ti kayat mong aramidan kanyak. Basta siyak, nauma akon. Wen! Naumakan no naumakan! Pumanaw ka no kayat mo! Jaske ka! Namin ano lang aro din ngayong bagakan ka, sumardan ka! Ngam di nagpuros empangag! Puisi ka, babae! Ang dinamakan dito'y San Bartolome kahit na napasama kay mansyon na Don Leon. Sigurado ni Maximo masakna ni tinay dyan napasamak. Aging gaita. Saan pala nagsubli dito'y Maximo? Kaya ta sa wanda ita. Di na pailang na ipatong palimbiling ko kan kwara. Awagak manlangan. Amuak no ayan na itan. Naskan mamuak no anya mapaspasamak. Kano kumustan papalamit ko kan kwala. Ada ita. Aglilingin cellphone na. Hello, boss! Maximo! Anya napasamakan ka? Apay akastati magmo! At dan natagsan nga ebidensya. Kontrakan ka, Mr. Wong. Hepe Salvador! Amok na niya ti marikrik ng mama. Ngam addaak lang dito eh. Monica, iha. No kasapulam ti mangandingay kan ka. Addaak lang dito eh. Amok na ita. Iso na lang tadyak kayat amairaman ka. No bilang takaungat-nak ni Papang. Nakasagana ak mama. Uray pa'y siguro mamin ano apabainan nak ni Papa. Uray pa'y siguro no mamin ano nga iparupa na kanya kasanak apod no nga anak. Awan anyaman na kanyak daychay mama. Agyamanakan ka, iha. Iso anam na maam nga uray anya ti mapaspasamak. Sana ka umadayokan ka. Addaak lang itisibay mo. Ayop ka. Hepe. Apay hadi tayo tinangipanam kanya. Anyat ni planom. Simple lang. No saan mo asumbatan ti amin asaludsod ko. No di mo ibaga kanyak ti amin nga amom. Lading itak. Nga masapa ti panangipulang mo. Iti bulod mo abiyang. Timon niyo kagayam. Hepe Salvador. Awanan kay tibahin. In ka gumaak nga inaramid, tirumpang. Ngam na impluensya kayo. Agpapada kayo kada dulyon. Iso nga ita, nunaskan apat patak tilintag, tap numarupir kula ang tikinadakas nga aramidyo. Aramidak. Nagadupay lang ay bagbaga. Patayin na ko na iso ti planom. Di ka nagtagtag pa iti ka nito. Tak mo makalibasak dito eh. Sikat ipatayag. Saan mo ama aramid dayta? Kaputa itapay lang. Bulbul ta sa akam. Siguradwak asaan ka makalibas. Ayop ka. Police brutality. Kararamidam. Anay ko. Amo! Ngam saan ko mapasamak ti kastoy? No saan nyo ang binaboy tilintag dito'y San Bartolome? Iso nga ita! Lak amin nyo ti bunga ti aramidyo! Agalipta kayo amin! Tsak itulog dakas mapasama kanya. Nakamagan Hepe Salvador Maximo. Sigurado nga isaluno na tayon. Iso ako ko sa inyo amin na nagitilumbang imitan tayo. Apaman sumangpa tinawaga kontak ko. Pumanaw tayo dagos dito San Bartolome. Agam boss! Kasano ni Maximo? Malikatan tayo ng espalke ni Maximo. Kasayatan pumanaw tayo langan. Tapno maliklikan tayo dakdakas mapasamak ka na tayo. Ag dinamagan dito San Bartolome tinapasamak dito mansion nyo, Mayora.
Iso asya kung timay dito eh. Tamangan ko na, doon ang paggad para kada kayo tirmuar. Padre Simon, Ni Don Leon, rimwar damanan ka ni Bugi, Padre. Mayora. Kaslanda kayat yung maibaga. Padre, aklo na kun kan ka. Amok nga dati illegal nga aramidan milyon. Anya, Dahil tati agpaiso, Padre. Kinapudno na. Imbaga kun kan kuha na adya kun ayunan pay dagiti papaaramid na kanyak. Apan ang kalob ka dagiti illegal nga aramidan na. Ngam kinabil na klaan. ala, Mayora. Padasak to akasarita ni Donya. Barang dumngag ka dagiti pamalakad ko kankwana. Tasyak ka mismo. Diyak kaya't na may sagmak ni Don Leon. Sigurado ka iti dayta nga impormasyon na naawat mo, P1 Mendez. Hepe. Sigurado. No kasta nga ron, naskan nga agtignay tayo itan. Sige, Hepe. Bili na kung dagiti kakadwak. Nakaskas daw. Sa dino tinangalaan ni P1 Mendez iti impormasyon. Agpayson samot di atap ko idi pay laeng. Nga dati pa kay naigan ni P1 Mendez iti maatap ag grupo nga agup-operate dito'y San Bartolome. Ngam no bilang tagpayso ti atap ko kini P1 Mendez. Anya ag grupo ti nakikappangan na. Iti grupo ni Don Leon. Wano iti grupo ni Mr. Wong. Nalapit nga iti grupo ni Don Leon. Tano iti grupo ni Mr. Wong tinakay bilangan na. Imposibleng agganat ita. Amapan kami agresponde iti pantalan. Agsibot tayo na impag. Dali ka tayo. Habang ano at dakit itakas mapasamak. Saan tayo itulog at damang lampat para glimas tayo, ha? Buenas! Agtulungan dito mo tulbot, alamatan tayo aglipas. Eso, agsibot tayo na impag. Tama ang kitin o adda nakasulot ka na tayo. Sigurado agpagka tayo dito sa San Bartolome. No saan tayo palang pumanaw. Kahit ipan nakatili o Maximo. Patsag, alamidan hepe amin. Tapno mapagpudno na dahil dyan, kontla ka na tayo. Oh, atay tanda kita alamatan tayo aglipas. Makapanaw tayon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.